mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi tuvugira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza mbaye ikaze makuru yacu kuri uyu mugoroba. Ishyaka UPRONA mu Burundi rirasaba igihugu cy'Ububiligi kwemera ko cyagize uruhare mu icwa ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Umugambwe w'abadasigana UPRONA urasubiriye gusaba leta y'Ububiligi n'ababiligi bose kwemera uruhara rw'igihugu cy'Ububiligi bwagize mu kugandagura umuganwa Rudoviko Rwagasore. Uwo ni Olivier Nkurunziza, ni umukuru w'ishyaka UPRONA. Mu Rwanda urukiko rwisumbuye rwa Huye, majyepfo y'igihugu, rwatangiye kumva abatangabuhamya bashinja Beatrice Munyenyezi uregwa ibyaha bya jenoside. Naho muri Somalia abana bavuye mu byabo kubera amapfa bafite ikibazo gikomeye cy'imirire mibi. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya, mugume ku maradiyo. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Somalia abana bavuye mu byabo kubera amapfa bafite ikibazo gikomeye cy'imirire mibi. Ibindi tubibaze mugenzi wacu Fide Niyongabo. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryaragabishije mu ntango z'ukwezi kw'icenda ko ibice bibiri vyo muri Somalia bizogeramigwa n'inzara hagati y'uku kwezi kw'icumi n'ukwezi kw'icumi na kabiri. Rimenyesha ko abana barenga igice c'umuriyoni muri Somalia bashobora gupfa bivuye ku gufungura nabi. Ibipimo vyakozwe n'amashami y'ishyirahamwe ONU hamwe n'ayandi mashirahamwe ajejwe gutabara hagati y'itariki 19 n'itariki ya 24 y'ukwezi kw'icenda k'uyu mwaka mu makambi y'abavuye mu zabo mu karere ka Baidoa vyasanze ibintu biriko birayanzara kurushiriza. Ku bana barenga ibihumbi 98 bapimwe bari hagati y'imyaka 6 n'amezi 59, vyibonekeje ko ibice 59% basinzikajwe no gufungura nabi, harimwo ibice 24% basinzikaye bikomeye cyane. Ibipimo vyakozwe mu kwezi kwa gatandatu n'ukwezi kw'indwi muri uyu mwaka vyasanze 28 n'ibice 6% vy'abana bari mu makambi y'abavuye mu vyabo bageramiwe bikomeye no gufungura nabi, harimwo 10 n'ibice 2% basinzikaye bikomeye cyane. Petroke Wilton ajejwe gutangaza amakuru ku vyerekeye Somalia mu ishami ry'ishyirahamwe ONU rijejwe ifungurwa ku isi PAM yatangaje ko urugero ruri hejuru cyane rwo gufungura nabi ku bana bari mu makambi y'abavuye mu zabo mu bipimo vyakozwe biteye agahinda, kandi vyerekana ko ibintu bitera biyanzara n'ingoga kurushiriza muri Somalia. Ingurikizi z'uruzuba zitari bwibonekeze mu kiringo c'imyaka 40 mu karere ko mw'ihembe rya Afrika zarunyuwe n'ibitero vy'abagwanyi b'umugwi Al-Shabaab hamwe n'ibiciro vy'ibifungurwa ku isi biri hejuru cyane. Muri Ostraliya hafi kimwe cya gatatu cy'abantu bakuru bafite ibimenyetso by'igihe kirekire bya COVID-19. Ni inkuru twateguriwe na Eugenia Mukankusi. I Canberra mu murwa mukuru wa Australia, komite y'inteko ishinga amategeko yumvise ko ibigo nderabuzima birimo kurushaho guhamagarwa n'abarwayi bafite ibimenyetso bihoraho by'iyo ndwara. Umubare w'abarwara COVID-19 utangazwa muri Australia ukomeje kugabanuka, ariko ingaruka z'ubwandu zikomeje kumvikana. Ubushakashatsi bwashyizwe ahagaragara ejo kuwa gatatu na kaminuza y'igihugu bwavuze ko umwe mu bantu batatu bakuru bagize iyo virusi bagaragaje ibimenyetso byamaze ibyumweru birenga 4. Iki kikabaha ikimenyetso cy'ikizwi nka COVID y'igihe kirekire. Muri ibyo bimenyetso harimo umunaniro ukabije, guteragura k'umutima, kubabara mu ngingo no mu mitsi, kimwe no kudasinzira hamwe n'inkorora. Ubushakashatsi bwanavuze ko abarwayi benshi bafite COVID-19 y'igihe kirekire bumva nta kintu kibashishikaje. Komite y'intumwa za Rwanda ishinzwe ubuzima ejo kuwa gatatu yatangiye iperereza kuri COVID y'igihe kirekire no ku bwandu bugaruka. Iyi komite yabwiye abanyamakuru ko iryo perereza rizaba ricukumbuye. Australia kuri uyu wa gatanu izahagarika akato k'iminsi 5 ku bantu basanganywe COVID-19. Igihugu kizaba gikuyeho ingamba ya nyuma yari isigaye mu zafatiwe guhangana n'icyo cyorezo. Imibare ya guverinoma yerekana ko ubu abantu bagera mu 5,000 bagaragaza ubwandu bwa COVID-19 buri cyumweru, ugereranije n'abarenga 110,000 batangajwe hagati mu kwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2022. Barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'Amerika
ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi no gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu za YouTube, Facebook, Instagram na Twitter. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yacu yo mu karere tuyahere mu Burundi, aho uyu munsi imyaka 61 yuzuye neza umuganwa Rudoviko Rwagasore yishwe. Ishyaka UPRONA yashinze rirasaba igihugu cy'Ububiligi kwemera ko cyagize uruhare mu rupfu rwe. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Desire Atungimana uri i Kigali mu Rwanda. Kwibuka iyo ncungu y'u Burundi yarasanzwe ari umushikirangoma w'umwami Mwambutsa vyatanguriwe n'inkuka y'imisa yasomwe muri katedrale Regina Mundi na musenyeri wa diocese nkuru ya Bujumbura Gervais Banshimiye ubusa. Mu nyigisho ziwe yashimikiye ku rukundo, yamenyesheje ko abakundana badashobora kugandagurana, asaba abarundi kubavana n'ingeso yo kwica, abatware nabo kwisuzuma bakaraba ko bitaho bajejwe. Ubu nta basana ba Rwagasore bungure tuba tubandanya dutoteza cyangwa tudatahura mu migambi yabo, dukumira bumbure mbere turongera no kwikiza, kandi ibyo byose tukabigira twibwira ngo no gukura ibyatsi mu kayira kugira ngo turengane. Nitubimenye rero kandi tubyirinde kudakora icyo wabwirizwa gukora uri ndongozi, si ukwihemukira gusa, ni no guhemukira abushinzwe. Mu mugambwe badasigana UPRONA Rwagasore yakomokamwo baratera ivyatsi abagifise agatima k'ubwicanyi, basaba Ububiligi kwemanga ku mugaragaro uruhara bagize mu igandagurwa rya Rwagasore. Umukuru wo mugambwe Nkurunziza Olivier agasabira abakoze ayo mahano gukubitwa intahe mu gahanga. Abiyumviriye bakongera bagategura iryo gandagurwa ntibigeze bakogwako, naburya bazwi ko bari ababiligi batwara igihugu cy'u Burundi. Umugambwe w'abadasigana UPRONA urasubiriye gusaba leta y'Ububiligi n'ababiligi bose kwemera uruhara rw'igihugu cy'Ububiligi bwagize mu kugandagura umuganwa Rudoviko Rwagasore, nk'uko baheruka kuvyemanga ku mushikiranganje wa mbere wa leta ya Kongo Beatrice Munyenyezi. N'impunzi ziba mu gisagara ca Kigali zibutse uwo yiguze Burundi. Muganga Alphonse Rugambarara amenyesha ko kubona abarundi bahunga bagati zabo vyavuye ku batware badafatira akarorero kuri Rwagasore yemeye gupfa kugira abarundi bishire bizane ataravye intara canke amoko. Kuva gandaguriwe twaciye twinjira mu ngorane zivuye cyane cyane ku banyepolitike. Umurundi wese ahari hose yikebuke koko abone yuko ibi turimwo vy'ubwicanyi, by'ukwangaza, vy'intwaro itafise demokrasi y'ukuri, ibyo byose birakwiye guhinduka, dusubire kuba abana b'igihugu kimwe cyitwa Uburundi, kuko twese twitwa abarundi. Namababori Catherine yahungiye mu gihugu cy'Ububiligi amenyesha ko impunzi zitegerezwa gufatira kwiraga rya Rwagasore kugira naho batari wabo bagumana umutima wo gukunda igihugu. Biduha akaryo kukuraba iyo twavuye naho tugeze, tukirimbura, tukaraba mu buzima bwacu n'ubuzima bw'igihugu ibyagenze neza n'ibyagenze nabi, tukarabira naho twohohera kugira turabe yuko intererano yacu yoguma ihari kugira igihugu cyacu kibandanye gitera imbere, kuko nta muntu n'umwe yifuza ko igihugu ciwe kitari gitera imbere. Naho wowe uri mu mahanga, naho wowe uri impunzi, uguma wifuza yuko igihugu gitera imbere. Musenyeri Gervais Banshimiye ubusa yasozereye igisabiso ciwe asaba Imana ko yoronsa Uburundi abategetsi bafise umutima nk'uwa Rwagasore, indongozi zidatinya, zikunda igihugu, zizira amacakubiri, kandi zikorera bose kugira indyane zizoba umuziro mu Burundi. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Mu Rwanda, urukiko rwisumbuye rwa Huye mu majyepfo y'igihugu rwatangiye kumva abatangabuhamya bashinja Madame Beatrice Munyenyezi uregwa ibyaha bya jenoside. Ni nabo bamushinje akiba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagira ubusa. Mbere y'uko iburanisha ritangira habanje kuba impaka ndende ku mpande zombi. Uhereye ku bushinjacyaha bwasabaga ko abatangabuhamya batatu babwo muri batanu batangira ubuhamya bwabo mu muhezo, abandi babiri nabo bagatangira ubuhamya bwabo mu ruhame.
ubushinjacyaha buravuga ko bukeneye kubarindira umutekano. Kuri Beatrice Munyenyezi yabwiye urukiko ko atumva impamvu yo kubasabira gutanga ubuhamya mu muhezo. Yavuze ko igihe yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abatangabuhamya bamushinjirije mu ruhame, akibaza impamvu batatangira ubuhamya bwabo mu ruhame. Abanyamategeko bamwunganira Bruce Bikotwa na mugenzi we Felicien Gashema bavuga ko batumva icyo muhezo umaze kubatangabuhamya bashinja. Bikomye ubushinjacyaha kwica amategeko nkana kuko bwari bwarangije kuvuga amazina y'abo batangabuhamya. Byasabye urukiko kwiherera rufata umwanzuro ko abatangabuhamya 2 muri 5 aribo batangira ubuhamya mu ruhame, abandi batangabuhamya bazabutangira mu muhezo. Umucamanza yavuze ko ubusanzwe ari ihame kwiburanisha ribera mu ruhame, ariko ko igihe bigaragaye ko byabangamira imico mbonezabupfura cyangwa umutekano w'abatangabuhamya ari ngombwa kurushyira mu muhezo. Madamu Konsole Mukeshimana wabimburiye abandi mu gushinja Munyenyezi yemeza ko yamwiboneye mu gihe cya jenoside yambaye imyenda ya gisirikare anahetse imbunda. Yabwiye urukiko ko yabonye Munyenyezi kuri bariyeri yari kuri hoteli Ihuriro. Mukeshimana avuga ko muramu we Enoke Gahutu yari interahamwe kandi afitanye amasano na Maurice ntaho bari wari sebukwe wa Munyenyezi. Avuga ko Munyenyezi yakaga abantu amarangamuntu akareba mu bwoko bwabo. Gusa uyu mutangabuhamya uvuga ko Munyenyezi nawe yamwatse indangamuntu avuga ko icyo gihe ntayo yari afite. Ashinja Munyenyezi ko yafataga abakobwa akabohereza mu buvumo bwa hoteli Ihuriro kubasambanyirizamo mbere yo kubica. Yavuze ko yumvaga muramu we amubwira ko Munyenyezi bamwitaga komando. Umutangabuhamya avuga ko kwa mukuru we bigeze kugira ibyago Munyenyezi ajya kubasura, gusa umushinja avuga ko icyo gihe yari yihishe. Munyenyezi avuga ko uyu mutangabuhamya ibyo yamushinje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigenda bivuguruzanya n'ibyo ari kuvugira mu nkiko z'u Rwanda. Undi mutangabuhamya mu ruhame ni uwitwa Charles Bugirimfura. Uyu yahoze mu ngabo za FAR zatsinzwe mu kigo cya Eso Butare. Uyu Bugirimfura yavuze ko azi neza Munyenyezi kuko yakundaga kugenda kuri hoteli Ihuriro. Avuga ko yabonye Munyenyezi kuri hoteli Ihuriro kandi ko na mbere yajyaga mubona mu myigaragambyo y'ishyaka MRND ryari ku butegetsi. Nawe avuga ko kuri bariyeri Munyenyezi yabaga ari kumwe n'interahamwe kandi yambaye impuzankano za gisirikare ahetse n'imbunda. Yamushinje ko ari mu batangaga amabwiriza yo kwica. Uyu mutangabuhamya avuga ko azi neza Munyenyezi nk'umuntu wigaga muri kaminuza Butare, ni mu gihe Munyenyezi we avuga ko atari yanakarangije n'amashuri yisumbuye. Avuga ko Munyenyezi n'umugabo we aribo bayoboraga hoteli Ihuriro. Uyu mutangabuhamya nawe Munyenyezi avuga ko ibyo yavugiye mu buhamya bwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitandukanye kure n'ibyo avugira mu nkiko z'u Rwanda. Umucamanza yibukije uregwa ko atari umwanya wo kumenya niba koko ubuhamya bwabo buvuguruzanya. Madamu Beatrice Munyenyezi w'imyaka 52 y'amavuko ni umunyarwandakazi uvuka mu majyaruguru y'u Rwanda mu cyahoze ari perefegitura ya Byumba, ubu ni mu karere ka Gicumbi. Ni umukazana wa Paulina Nyiramasuhuko wari minisitiri w'umuryango kuri guverinoma y'abatabazi. Uyu yakatiwe imyaka 47 n'urukiko rwa Arusha nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside. Umugabo wa Munyenyezi Arsene Shalom ntaho bari nawe yakatiwe gufunga imyaka 25 ku byaha bya jenoside. Mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize wa 2021 nibwo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyohereje Munyenyezi kuburanira mu Rwanda. Ni nyuma yo gusanga yaratanze amakuru atari ukuri mu nzego z'abashinzwe binjira n'abasohoka muri Amerika. Ibyaha aregwa byose arabihakana akavuga ko abamushinja batamuzi. Munyenyezi avuga ko azira kuba ari umukazana wa Paulina Nyiramasuhuko. Iburanisha rizakomeza kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Bagira ubusa ijwi rya Amerika Butare mu majyepfo y'u Rwanda. Arakoze Eric bagira ubusa. Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bakunzi ba radiyo ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. Naho kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni radiyo ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
radiyo ijwi ry'Amerika mu kinyarwanda no mu kirundi. Umunyarwandakazi Barbara Umuhoza ni pasitori, asemura indimi, ni umuhanga mu byo kumenyesha amakuru, akaba n'umushoramari. Uyu aheruka gusohora igitabo yise Shaped, avuga ku buzima bwe yerekana ko nta muntu wigira. Asobanura ko aho ageze yahagejejwe n'abandi. Mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Ninahazwe, Barbara Umuhoza w'imyaka 36 y'amavuko aravuga uko yagize igitekerezo cyo kwandika igitabo no ku bintu bitatu byamufashije kugera aho ageze ubu. Ntangira kwandika ntabwo natangiye ntekereza ngo nzandika igitabo, ko ari muri lockdown. Isi ntabwo yari iza hirya, nta muntu wari uzi ngo bizarangira, nta muntu wari uzi ngo tuzasohoka. Kugira ngo rero mbashe gusunika iminsi, navuze nti reka ntangire kwandika ibitekerezo byanjye, nandike ibindimo mu mutwe, mu mutima. Nuko ntangira kwandika ari dokima, ariko nko kwandika ibitekerezo atari kuvuga ngo ndashaka kwandika igitabo cyangwa ngo bizarangira ari igitabo. Byatangiye ari just igitekerezo. Hama ico gihe wandika ibinyuranye mu buzima bwawe, wari ufise intumbero y'ivyo wandika ibiki muri rusangi kugira ngo uzove muri ivyo bitekerezo birinde bishika ku gitabo? Vyagenze gute? Urebye nanatangiranye na chapitre za nyuma z'igitabo cyashitwe. Noneho izo chapitre nziha inshuti yanjye irazisoma, ndibuka nanditse page nk'eshanu mu munsi umwe. Mbihaye inshuti yanjye irambwira ati baba iki ni igitabo, ati ahubwo subira inyuma wandike ibintu byose wibuka, amakuru yose wibuka ku buzima bwawe, ukuntu wavutse, ukuntu wabayeho, ukuntu wakuze. Subira inyuma noneho ubihe umurongo, ubihe structure, aba ariyo ukurikiza, hanyuma turebe niba bizavamo igitabo. Subira inyuma rero ntangira kwandika ubuzima bwanjye, ariko ntakubeshye Diane, ntabwo navuga ngo nzaba umwanditsi w'ibitabo. Ni ibintu natekereza ko nshobora kuzakora ngeze nk'imyaka 50-60 mbaye umupansiyone. Nuko biza gutangira bifata umurongo gutyo birangira bibaye igitabo. Wagiye gufata intumbero yo guca wandika ku buzima bwawe ryari? Hama kuki wanditse ku buzima bwawe imyaka 30? Ico gihe wari ufite imyaka 34? Yego, icyo gihe nari mfite imyaka 34. Ntangiye kwandika ntera ku itangiriro, cyangwa se uko ubuzima bwanjye bwatangiye, ibyo ababyeyi bambwiye, ibyo nibuka, uko nakuze, aho twanyuze. Nubwo kuri iyo etape cyangwa se aho ngaho byari bitaravuga ngo ibi ni igitabo tugiye gusohora, ariko ndangije kubyandika, kubishyira ku murongo, kuko twamaze muri lockdown ngira ngo amezi 2 cyangwa 3, hafi 3. Ndavuga nti ibi bintu mfite izi page, icyo gihe nari mfite page 90, kubera ko nabihinduye akazi. Nahise mbihindura akazi, ndavuga nti sasa kugira ngo mu mutwe hagume hameze neza, numva ko mfite akazi nkora, reka njye mbyuka nandika nk'umuntu ujya ku kazi ariko afite akazi ko kwandika. Noneho ndangije tuve muri lockdown, za page zose zitandukanye ndiha inshuti zanjye nk'ebyiri 3 zitandukanye, barazisoma barambwira ati ariko ubuzima bwawe buri interessant, buri interesting. Ni ibintu wasangiza abantu bagasoma, bakaba entertained, bikabashimisha cyangwa se bikabafasha, bikabahugura, bikabaha no kwitekerezaho. Reka ibi bintu tubihindura igitabo. Aho rero dusohotse nko muri lockdown ya 2, kuko naranditse ya mbere n'iya 2 bigeze nko muri October, gutyo November nibwo twavuze tuti ariko ibi bintu reka dukore projet y'igitabo. Byitwe ko ari project turimo, noneho turimo kwandika igitabo, tugiye kwandika igitabo, nta kindi tugiye gukora. Nibwo rero iyo process yatangiye kuvuga ngo ibaye igitabo, ariko jyewe nandikaga mvuga nti mfite akazi nkora, ntabwo turi sire ko bizaba inkuru. Kandi icyo gihe nanjye ubwanjye navuga ko ndi mutoya, nanjye ndasohora igitabo gute? Ariko abantu bose mpaye manuscript bakagisoma bati iyi ni story, ni inkuru yo kuvuga, wayivuga. Ego, ni inkuru jena reka ndayivuge, nagize amahirwe naragisomye. Uratahura ibitari bike kuri nosi, uratahura wiroranishije ko nawe nyene ugatahura. Ariko nko muri make Barbara, hari abakuzi ku biganiro vyawe bitandukanye, hari abakuzi usemura kwa Gitwaza n'ahandi hatandukanye. Ubundi iyo nkuru y'ubuzima bwawe uwo yivuga muri make ku bwawe, uwo yivuga kwiki inkuru iri muri mu gitabo? Ntitugusaba kuvuga byose, ariko
uhonje gato kuba twumviriza. Barbara ni muntu ki atwibwira gute muri ico gitabo? Barbara ni umuntu ugizwe n'ibintu byinshi. Barbara ni produit y'ibintu byinshi, ni produit y'ukuntu yarezwe muri famiye, ni produit y'ubuzima yabayeho, ni produit y'ubuzima yabayeho yibana i Burayi, ni produit y'ubuzima yabayeho agarutse mu Rwanda, ni produit yo kuba umukozi mu rusengero kuko nahakoraga nk'umukozi a temps plein, ndi umukozi full time. Ibyo nabyo bifite ibintu byinshi byanyigishije mu buzima. Mbiha iyo forume nagiraga ngo abazasoma iyo nkuru batazareba inkuru yanjye gusa, ahubwo nabo barebe inkuru z'ubuzima bwabo, nabo babashe gusobanukirwa ko ni amaproduit y'ibintu byinshi, ariko ni ibyo bintu banyuzemo bishobora kubafasha, bishobora no gufasha sosiyete, kubera ko ubuzima ukuntu twaremwe, Imana ntabwo yaremye umuntu ngo yibane wenyine. Twaremwe kugira ngo dufatane, dufashanye, tugendane, tubane, dukundane, dukorane ubuzima hamwe. Ndagusanga inkuru yanjye, yes, ni inkuru y'ubuzima bwanjye, ariko objectif si uko tureba inkuru ya Barbara gusa. Objectif ni uko abantu bahindukira bamaze gusoma icyo gitabo bakagifunga bakagishyira hasi, bo bakireba bakavuga bati ese harya ubuzima jye nabayeho bwangize mu ntoki. Ese ikindi cyo c'est que je suis maintenant, what I am right now, how can it help? Ça peut aider comment? Byafasha umuntu gute? Experience zanjye zishobora kugira undi muntu zifasha. Ngewe nasangije experience nkeya, inararibonye ritoya mfite kubera ko ndacyari muto. Hari n'ibindi byinshi cyane nkiga ndakigira no ku bandi benshi, ariko abafite ibyabo nabo ese babitekerezaho? Ese dushobora kwiga kwa presiya ibyiza n'ibibi twanyuzemo, tukiga uburyo noneho tubisangiza abandi, tutavuga ngo nagize agahinda, nishwe n'ibi, napfuye gutya, ariko se urwo rupfu waciyemo cyangwa se ibyo bintu wabayemo byakwigishije iki? Ese icyo kintu wize wakimbwira Barbara? Ese Barbara yabwira Diane? Ese Diane yabwira Barbara? Kubera ko Diane nabibwira Barbara biramufasha muri avenir ye, ejo he hazaza. Ese nusoma shape, reka turebe nko mu gitabo, nusoma shape, kuko muri shape mvuga ukuntu nagiye kwibana i Burayi ndi umwana mfite imyaka 15, ndi umwana w'umukobwa ntangira kwibana. Ese nk'ababyeyi uyu munsi bashaka kohereza abana babo hanze kujya kwiga, kandi yego ni byiza, yego ni igitekerezo cyiza, ababifitiye ubushobozi, ese bafite amakuru y'uwabibayemo ngo ababwire ibibazo biri muri urwo rugendo, ababwira ukuntu solitude yo kohereza umwana, solitude umwana azahura nayo probablement izabyara na depression, ese arayiteguye? Ese yateguye umwana? Donc shape ntabwo ari inkuru yanjye gusa, shape nayanditse mu buryo ishobora guhinduka inkuru ya buri muntu wese kugira ibintu yibaza. Nari mvuze akantu gatoya koko b'i Burayi, ni histoire y'ukuntu nagiye kuba, ariko noneho gafasha ababyeyi bari kohereza abana hanze par exemple. Iyo ni chapitre, harimo chapitre zitandukanye, ariko objectif ni uko umuntu arangije gusoma shapes yitekerezaho, akibaza icyo byafasha mu buzima bw'abandi. Uko biri kose abasomye igitabo urabibona ko umurongo wose uravuga, ukadutwara mu ngagara, ibitungura iki, urumva ko uragaruka mu bwana bwawe, kandi bigatuma n'ugisoma yitekerezaho yibaza ati je kijya gihe nari mu bikinanje. Reka twakire Daniel, hama turagaruka kuri Shept. Daniel, ikaze ku ijwi ry'Amerika no muri isanga. Barbara yaje twamubatumiriye. Uhereye ga Daniel? Murakoze cyane Diane, nitwa Daniel nk'uko mubivuze, mpereye Nyamasheke Ruharambuga, ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Yego, ndi kumwe na Barbara rero. Akabazo kuri we? Barbara namwumvishe rwose, no afite akazoza, afite umushinga mwiza kandi uryoheye urubyiruko. So nagiraga ngiye mubaze, mu by'ukuri we ni uruhe rugendo rwamubereye biti zagaragaye, kuko urubyiruko akenshi kugira ngo twandike igitabo ni ibintu bitaba byoroshye, ni ibintu bitaba byoroshye. Turumva yabaye umusitari, ni umugwizatunga. Ese mu by'ukuri we yabigezeho ute? ni izihe mbogamizi yagize? Ese mu by'ukuri niyo havuye imbaraga zisa n'izimufasha kugira ngo agere ko hageze kuri ubu ngubu uyu munsi? Urakoze Daniel ngaho Nyamasheke mu Rwanda. Barbara, ndagusubije mikro wishure Daniel.
Yes, urakoze Diane kandi Daniel urakoze kuduhamagara ukaduha n'ikibazo cyawe. Yes, urugendo umuntu ahera ku busa agera ku bintu bikomeye cyangwa se byitwa cyangwa se bigaragara ko bikomeye amaso y'abantu, ni urugendo rurerure, ni urugendo runaniza umutima, ni urugendo rutoroshye. Ni urugendo rutoroshye ku bantu biteguye gufata urwo rugendo rwose, kuko hari abantu bapresera gufata za rakursi za shortcut. Njyewe ntabwo nafashe shortcut. Ni urugendo rwamvunye, ariko navuga ibintu bibiri cyangwa bitatu byamfashije. Ikintu cya mbere cyamfashije ni Imana, kwizera Imana. Nizera ko Imana yandemye ifitiye umugambi mwiza, ifite n'ibikorwa byiza yandemeye gukora, kandi izanamfasha kubikora. Donc kwizera gushingiye mu gutekereza ko niyo ngize inzozi, iyo ngize rêve, iyo ngize ibintu ushaka gukora, mpita nizera ko Imana ntabwo ari igihe wazihaye, izi nzozi si igihe wazihaye, ibi bitekerezo si igihe wabyihaye. Sasa imbaraga zabimpaye cyangwa se Imana muri ka yanjye, kuko nizera Imana yampaye izi nzozi, reka sinzibagirwe cyangwa ngo nzisuzugure. Izamfasha, izampuza n'abantu bakwiye kuzimfasha, abantu bakwiye kunyumva. Imana tuzabigendanamo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri cyamfashije ni uguhora niteguye ijambo no, kuko si buri gihe abantu babwira ikintu ushaka gukora ngo bagushyigikire. D'ailleurs kenshi nta nubwo bagushyigikira. Ni uguhora witeguye ijambo no. Kenshi nagiye mpura n'amano, no kugira ngo na shepti isohoke hari abantu benshi bambwiye no. Ariko uyu munsi tuvugana igitabo muri periyode y'ukwezi n'igice, amezi abiri, shepti imaze kugurisha kopi 500. Wow. So kwitegura, guhora witeguye ijambo no, ntutakaze ibyiringiro cyangwa kwizera wari ufite kuri wa muntu waguhaye rêve. Sasa iyo uhora utegereje ijambo no, wiga gutekereza inzira zindi. Ni ukuvuga ngo nimba ntekereje gusaba Diane 1 million, ngomba guhita nteganya nti Diane nayanga ndayakurahe. Kwama na plan B mu buzima. Ni ibintu nize kubera ko nagiye mbaho ubuzima nk'uko byanditse mu gitabo. Nta kintu na kimwe cyari plan A mu buzima bwanjye. Ibintu byinshi nahora nisanga muri plan B cyangwa plan B. No kuvuga ngo Diane nimusaba Emily akayinyima, ntabwo tuba banzi, ntitwangana. Ahubwo Diane nanyima Emily ndayikurahe. Niyo ndi bukure desa, nabahe abantu 5 bari inyuma ya Diane bampa desa nkagwiza ya Emily. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu cyafashije no gukora cyane. Ntabwo nkunda gufata rakursi. Iyo ugeze imbere uhura na blocage, gusubiza inyuma ukongera ugatangira urugendo rurerure. Uranabivugamo mu gitabo ingene wabaye umuhasla nka mama wawe, nawe nyine uvuga ko yari ameze gutya. Yes, mama yari umukozi, nakuriye muri famiye ikora, ndakora, nta kazi nsubiza inyuma, nta kazi nsuzugura. Niba nshaka 1 million, Diane akaba atari buyampe, ariko inyuma ya Diane hakaba hari abantu 3 bari bumbwire ngo urakubura umuhanda iminsi 3 tuguhe 600,000, ndabikora. Uwo ni umunyarwandakazi Barbara Umuhoza uherutse gusohora igitabo yise Shaped, avuga ku buzima bwe, yerekana ko nta muntu wigira. Asobanura ko aho ageze yahagejejwe n'abandi. Mbere yuko dutandukana, tunabibutse ko mu Rwanda urukiko rwisumbuye rwa Huye mu majyepfo y'igihugu rwatangiye kumva abatangabuhamya bashinja Beatrice Munyenyezi uregwa ibyaha bya jenoside. Twababwiye kandi ko mu Burundi uyu munsi imyaka 61 yuzuye umuganwa Rudoviko Rwagasore Yishwe. Ishyaka UPRONA yashinze rirasaba igihugu cy'Ububiligi kwemera ko cyagize uruhare mu rupfu rwe. Ni naha nshuti mwari muduteze amatwi dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire mwebwe mwese ko mwaduteze amatwi. Nshimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya 5 Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho ariko mbararika andi makuru yacu mu kanya 1:00 tuze kongera guhura. Mugire umugoroba mwiza.